Hello guys, good afternoon. Oke guys, ngo hukum kaku, kudo ngoluk dolong Nepali bosti am kodok gisadu ngai. Gisadu to mane ngoluk school boloko gisai mulang ngoluk school top gerak selambas actually. Odok hampa biyak lala tu se koke kodung. Kang ketoka koke. Odok se kalwar sem pozerun ki ikabo motula dodak tola agot to hin ekbar ko moka tola agot side to kintu sam ledero mota koi se sasin mane success mang podong ayo mane sampai biyak la mane gubom nang man kang ketoka ham ko kang mane school ka maligian sampai baru tolop kede de dong ada podong ayo mule betrak baru asse aiba lempa dok sering kang keto saya school dah aji dok ngolu mane school ko de se sobil kang lo ada kese mana ada mana hajajun ko kang kelu de so mana school so kapag ko en judi bele belemba judi okaila du malo ko kera has body lu malo babi yang lo mana kapsen kol ge kang ketok na se school da